Assalamualaikum урматтуу Нугат Калажыңы төрт каналының катталуучулары. Бүгүн 16 август 2023 жылы биз Нугат районунун Бел айыл өкмөтүнүн Кайрагач айылынын Алфура мечитине келдик. Ошол жерде Куран жарыштырылып экен. Ошол жерден маалымат алып көрсөтөбүз. Анан бизден айтып кетерчи нерсе, Куран жарышка спонсор болгон Ахмат Карынын шагирти Мусаев Бекназар деген бала экен. Ушул айылдын тургуну экен. Алла разы болсун. Ошол ömür uzun olsun, rızıklar beraber tutkan oruçlar kabul olsun demekçiyiz. Şunun birge tutkan oruçlarınızlar kabul olsun tutkanlar. Özümün atımdan Can Nugat Kavacıma Türk kanalının hizmetkarlarının atından kutuktayım. Ettenki Kadir keçesini çarşıda soğanlar demekçiyim. Kettik yanına. Geldik buna meştike. Tutkanlar. Hadi içeri gireriz. Umutluğunlar bizde işlerken Kur'an'lar жақсы Allah razı olsun. Ahmet Karı'nın şagirti Musa Beknazar eкен. Allah razı olsun Kur'an'lar. لا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء معتد أن كان ذمون يصرمونها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها Ороз айыңыз куттуу болсун. Азыр биз кайсыл айылда турабыз? Бул жактан канча түтүнү бар? Деги эле ушул жактагы бүгүнкү конкурс тууралуу айта кетсеңиз. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulil karim amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Valla biz ulu Ramazan ayının akırı 10 günlükte oturarız. Alhamdulillah. Allah Teala buna şu uyuşturgan ve jigitlerge Allah'ım razı olsun. Бұл айылдың аты ilgari Борбаш деп аталған азырғы Кайрагач Ноқат районунун Бел айылынын айыл аймагынын Кайрагач айылы болуп эсептелет. Афра мечитинин имамы Ахмат Кары болуп эсептелем. Мен өзүм Карабалта шаарындагы Хазирети Осман радиаллаху анхунун атындагы медресенин бүтүрүп келген талаба мугалимимин. Кала берген болсо бул айылыбызда 450 кожолук бар. Иншалла мага караштык ушул жерге. Алхамдулилlah баардыгы мына ушундай сүйүнүп сүрдүгүп бүгүнкү жарышта уул кыздар ушундай аттанып турган мезгил. Демөөрчүлөр тууралуу айта кетсеңиз, бул кандай айылдын тургундары колдоштубу же жөнөкөй эле бир адамдар тарабынан колдонулдубу? Жок, алхамдулилlah, мына биздин өзүбүздүн мен окуткан мына Мусаев Бекназар Кары шаарда окуп бүтүп, иншалла мына демөөрчүлөр менен бизге мына ушул табылык сенен келип, биздин айылыбызга мекалда жакшы бир жөрөлгө менен келип отурат. Алхамдулилlah. Айылыңыздарда дин тутуму эркиндиги кандай, жаштардын мечитке кызыгуусу, Куран окуусу тууралуу айта кетсеңиз. Эndi алхамдулилlah dinge көз карашы алхамдулилlah илгертен бери биздин айылда өтө жакшы. İnşallah dindin tutkаны, Kur'an'a kızıgısı bağırdık, yaşta ve kağırdı ve inşallah elhamdülillah жақсы. Allah razı olsun sizden. Assalamu alaikum, кандайсыз? Рамазан айыңыз куттуу болсун. Кече күнү ушул сиздин айылыңыздын мектебиндеги окуучуларга сынак уюштурдук эле. Бүгүн эртеси ошол эле сиздер окуп жаткан мечитке келип, балдарга жана кыздарга уюштуруп жатабыз. Ошол боюнча бир кененирээк айта кетсеңиз. Assalamu alaikum, биринчиден баарыңыздардын ороз айыңыздар менен орозоңуздар кабыл болсун. Биз кече күнү 15 апрель күнү мектептеги окуучулар үчүн китеп конкурс өткөргөнбүз. Бүгүн 16 апрель күнү 17 жашка чейинки балдар, өспүрүм балдар, кыздар арасында Куран жарышы өткөрүп атабыз. Бул деле ошол өзүбүздүн бул Куран жарышка
өзүбүздүн айылдын тургундары, чет жерде иштеп жүргөн биздин агаларыбыз, эжелерибиз демөөрчү болуп өткөрүп атабыз. Алардан Алла ыраазы болсун. Негизи Куран жарышты ажообуздун жарлыгы менен илим билимге балдарды илим билимге үндөө, балдардын илим билимин жогорулатуу, китеп окуу максатында ошол китеп окуу жана Куран жарышты конкурстарын уюштуруп атабыз. Негизи эле бардык катышуучуларга, ушул жерде уюштуруучуларга баарына Алла ыраазы болсун. Терең ыраазычылык билдиребиз. Анан дагы бир суроо бар экен. Кече мектепте болду дедиңиз го. Ошо кайсы айылдын мектеби ошону айтып койсоңуз жакшы болмок. Элдергечи. Кече 15 апрель күнү Ойтала орто мектебинде 7-класстан 11-класска чейинки класстар арасында китеп окуу конкурсу болгон. Жок, кайсы айылда? Ошо кайсы айыл өкмөт, кайсы айыл? Кече 15 апрель күнү Бел айыл өкмөтүнүн Кайрагач айылындагы Ойтала орто мектебинде 7-класстан 11-класстар арасында китеп окуу конкурсу болуп өткөн. Аны ийгиликтүү өткөрүп алдык. Жеңүүчүлөр билеттерин алып, кубанычта кетишти. Алла разы болсун, рахмат. Алла разы болсун. Урматтуу конор, мына келтат караңыздар. Урматтуу конор, дагы айтып кетерчи нерсе, бул жерде Бел айыл өкмөтүнүн Кайрагач айылынын экиге бөлүнөт. Дөң маала, жаңы маала, эски маала деп. Шуну азыр жаңы мааласын Афра мечитинде болуп аткан. Шумагы сайдын бул өйүздөн баштап наркоо Талтай деген жер бар, ошол жерге чейин келишет экен. 7 жаштан 17 жашка чейин. Азыркы Куран жарыш кыздар болот экен. Азыр мына кичинекей метри өзгөн балдар караңыздар. Allah Teala çeksin mahtalar basın. Cenab-ı Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlar, cenab salamlar basın. Buna kütke günümüz daha inşallah geldi. Aydın başında ayttılar. Aydın mı? Ramazan'dan daha kaldım. Havar verdi de bana benim özüm şagirdim. Bekler zarkarı şunda kalıp ayıl cergesige şunda Kur'an'da kala bergen bolsa ilimde örkünдөтөйлү деген максат келип отурат. Ошол уюштурган балдардын бардыгына жамаатыбыздын атынан жакшы бир алкыштарды айтып кетебиз. Кала берген болса бүгүнкү күндө мына мектепте окуучулардын бардыгын илимге карата кызыгуусуну арттыруу максатында ушул жөнөкөйүн кылып отурабыз. Аллах Таала mana ушул берген инсанда кайындай жагынан кайрымдуулук кылган болсо, Аллах Таала ошо кайрымдуулугуну бул дүйнө ахирет дүйнө берген болсун. Бүгүнкү күндө иншалла мына каракелиңиз келип отурат. Иншалла. Карыларыңыз бул жерде жюри болуп отурат. Бул жерге келип атыңыздар чыккан ат уулдар келип отуруп, ушул жердеги жюрилерибиз жакшы бир суроолорду берет. Суроолорго так даамай жооп берсеңиздер, иншалла Аллах Таала айткан окуган илимиңиздерге жараша иншалла баалоонугуну карап, бисмилля кылабыз, баалап белембекчелерди иншалла беребиз деген үмүттөбүз. Аллах Таала бардыгыбыздын тилек максаттарыбызды кабыл кылган болсун. Мына ушундай улуу Рамазан айынын акыркы 10 күндүгүндө отурат экенбиз. Аллах Тааладан бул дүйнө ахирет дүйнө бактылуулукту берген болсун. Кала берген болса, Аллах Таала не dedi? Men Kur'an'da Ramazan'dın akırkı 10 kündükte düşürgönmün de, mına şu Kur'an'da bir kötörü maksatında mına şu nerseni uyuşturup duratağız. Allah Taala bardığımızda bu dünya ahiret dünya kepli kalmasın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Adı kime de? Sauda. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahus samad, lam yalid ve lam yulad ve lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal mustaqim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim ghayril mağdubi aleyhim veleddâllîn.
Bas. Hop. Aybike. Aybike sınav. Hadi. Al gibi. Okuçu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal mustakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Orası bayrağı atıyor. İnna enzelnahu fi leyletil qadr ve ma adraka ma leyletul qadr. Leyletul qadr hayrun min alfi şehr. Tenazzalul melâiketu vel ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli emr. Selamun hiye hatta matla'il fecr. Maşallah. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر غاسق إذا حسد. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakal kevser ve salli rabbike vanhar. İnna şâniyeke huvel abtar. Alam tarafı. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashruh laka sadrak ve wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak ve rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab ve ila rabbika farghab. على صراط مستقيم تنزل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Nur'a ibadiliğe var ayağına. Ayağına çık. Ayağına bak. الله ثمت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله
الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم ما رزقتنا وقنا عذاب النار çay içip bitcoin dövdü be Allah'ıma inni elhamdülillahi lillazi et'amena ve suquna ve cealena minel muslimin amin Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal mustakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddâllîn. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Hurmatly Muqat Qajı Mutatkanam qatnashchilari, şimdi birinchi bölümü zayatladı. Daha Allah nasip ikinci bölümünü çıkararız. Sanal üniteden keyin bizden olsa like basıp
Komentar yazmayı unutmayınlar. Şüphesinden hoş geldiniz. Aman oldu. Selamun aleyküm. Rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr innallazina amanu wa amilus solihati وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.